eno ni ndereti ya Cararuku ni njitagwo ndung'wa mburu gwitu ni kuria mwena wa Rari Karatina gicagi gitagwo Karatina wodi-ini itagwo Nyanduma thiini wa studio twina mheshimiwa Chepkwonye Kathambi Chepkwonye twina muthuri PMG kuma kuria mwena wa Kandara na twina bwana Ragaro kuma kuria mwena wa Ruiru turariria uhoro wigie githurano na maundu maria tweregereire gukorwo magikika kuma riu nginya thiko 28 cikorwo cigithira hindi iria IBC yakorirwo kiuga niguo tugakorwo tugitabania githurano giki tugukorwo turorete kamwira njukite kuri kiuria giaku tukorora na kumweshimiwa niku kuma haha guthie mbere ri tondu ni wona andu thirikari ya America yugite mutongoria wa bururi maikare thi na mutongoria wa mwena wa mung'ethaniro nigetha mamenye uria githurano giki to resolve thorny issues around October 17th election tukaigua nginya kwina kundu kungi ndironete handu ira handikitwo na ni tuiguite muhuhu uyu weekend ino ati ona githurano giki kiahota gukorwo gitegutafanio mweri 17 twita bururi tukorora nako. The way forward nitasema hivi, IEBC wacha wapange nyumba yao ikuwe in order. Kenyans wako psychologically prepared. Tarehe 17 tumejipanga kwenda kupiga kura. Ombi langu kwa timu ya NASA kubadilisha na kuwa na excuses mingi kila siku, hiyo sio solution. Solution ya nchi waliamua rais na bado pia wako wamejipanga kuamua rais. Wacha NASA waende waombe kura mashinani na wakae wakijua hata wakiendelea kupea pressure kila mtu yeyote ama wakiendelea kuleta demands nyingi kona zote, hiyo itatusaidia. Wacha wajipange waombe kura kama vile Jubilee wanaomba kura. Na pia kitu kingine naomba wakumbuke kabisa, viti zile zilikuwa zinapigiwa kura nchi zilikuwa mingi, lakini kiti moja tu ndio imeleta shida, na kiti ile imeleta shida ni kiti ya Rais Uhuru vile alichaguliwa kuwa president wa nchi. Na pia tulikubali matokeo sisi ya court sababu wana Jubilee tunaheshimu katiba yetu na pia tunaheshimu pia independent institutions kama hiyo ya IBC. Sasa mimi yangu namalizia kwa kusema hivi, Kenyans tushajipanga kupiga kura. Kiuria kiria nguritie Ragaro kiumatiriri evidence iria kana maundu maria meretwo thiini wa demand ici kenda iria cihanitwo ni nasari ni ati mundu gwitwo Ezra Chiloba no nginya ehere na andu a backroom staff thiini wa judgment iria twetereire kana itumirie twetereire ciheanwo ni Supreme Court ri itumi icio ri nicio cikuga atiriri no ina mahitia inyuĩ mumenyete ati amwita ngwatanĩro ya NASA ati mahitia mehe Chiloba na makomishona maya marauga meherio ni lawyer uria ingiuga atiriri undu muhuthu igoti turiathirwo ni andu a NASA nio matwarire maundu mao na maundu mao nimo ma convince judge aria marute judgment yao ukirora maundu maria na maundu maingi muno mwatwarire na maundu macio ni maundu mariko ma convince judge. Okay, na maundu macio twatwarire ri no mo maya turathie tukarehe in form of point 3-4 tukoiga gukuringana na maundu maria twathire namo point ici nicio ciari maratathi-ini maria na point ici nicio ciratuhe idea ati judgment ici ino ya mekirwo ni ndio wa point ici koguo agiko judgment yathiana point ici then point icio nicio tungihuthira kwira andu aya ri inyuĩ mwire na thina haha na haha tondu waingirira voter ni uri votaga we ndarutire mauhitia mothe we athire guvoti maundu mothe mekikire back office ya transmission na maundu maya mangi tondu ona Chebukati ni aria marehagirwo maratathi magatangatha we ai wira munini muno gukira wira wina Chiloba na andu wake na undu ungi ingihota kuga thaisi twina ngucanio miena iri nona ni miena iri tondu uyu ario akamucokerio ngucanio ino ingithira atia twariho hindi ya IPPG twariho ndari munini 97 ndari form 2 muthuri uyu ri ni baba koguo ni mundu wa thukuma by that time 1992 ri ni unconstitutional gwikira IPPG na yoka ngiri atia ni political parties guikara thi maikara thi thikiriria ndekie twagire kuagarara constitution nigetha tu reke ndekie political parties maikara thi makirehe andu mweno na mweno no turikane mathakarwa mariho na ari angi twikona kindu gigwitwo a new
a new office in ABC yarehire andu a parties igire nona gutire kindu kiragararwo haha tondu ungiuga kwagarara kiria kiundu giki no tuge atiriri hindi ria twathondekire kigwitwo premiership position yari kwagarara ki na yokire all the same with IPPG andu Kibaki magaikara na Raila na andu ake magika ndaheana example when example drakuhe ndirakwira ugo niguo ndirenda nona na constitution by that time yahanaga atia magikire no kogo IPPG ri mekerire haria ikihitukio bunge-ine ino ya nusu mkate yakirirwo bunge-ine guti mundu athire referendum ora ndirageri kuga ni riri these people can still sit down na guti kindu gigucenjio ha tondu thina wothe ndurathie ati tuguthie bunge asa thina one wa guthia office-ini tondu aiko ni Chebukati Chiroba ndari na constitutional kiria privilege nona constitutional privilege na commissioners ndire na Chiroba no igiuga atire aiko mweri 21 by mweri 21 nitugamenya kiria giatumire andu amathie ningakena muno guikara ha njiguite andu fulani ne meherire ona mehera gutire andu age magethwo thi wa Chiroba kwina mundu ungiuka iguru munene wa ATM mundu ungi withi wake ungiuka iguru noguo niguo ingienda andu maikara thi tukona one thing together na andu wa US ni mekaga gutwira atiriri ikarai thi muiguane na timoiguane no nusu mkate tutirenda na digienda ni ona slice dikora hata tupati 70+1 eno yaku ri nitwetereire tumione PMG tukirikireria njuri atiriri Martha Karua arathire igoti-ini arauga githurano giki giothe gitwike nullified ni ugwitikirana noguo hatiri bata wa kunalify githurano kiari correct na kiarema na gitumi kia ma Supreme Court judges moige ati gicokerwo ringi constitutional riri na matiuyo ndungiri ni monete haraihu ona yao enyewe ri utiri mundu ungienda kinarifa ogigio gigiothe ithurano ni itie kunarifa ogiciothe ithurano ici order ni mwetu ni constitution you follow na ni ndire wakiri I only make sure what I say is constitutional wanyita gwiri atiriri 2007 2008 Raila nionire ndagiona thirikari akiona thirikari no ndimionire na bara akiheo nuthu akiaga kuiganira arenda thirikari yothe arageria 2013 areciria atiriri ingithi igoti-ini ri ni nguona thirikari iyo yothe araremwo areciria riu ri ngwamba kuhakana kuria kwa ABC nyingire kuo mundu umwe ehere that nyone uria nguingira servers ciao ndehe fake ballot papers nigetha githurano gitwike process jari njega kura ni ciaikirio wega Hicio ni allegation niguo Raila aroiga kweli of course akiriguigite arehe fake ballot papers kayarage cirutire ko fake ballot papers ungiruta ku githitire wokire asirehire kuma ku akire warehire igoti rekia ungirehe kindu ha ungirehe nyama hali githitwe warehe ukwenda kunjira ni aguika ni Don iti nyama warehe tukicoka tumenye ni Don Kerry githitwe ukurehete uko wi muhuru njugire atire na ndoiga atire mweshimiwa ungikira bangi gwaku ndi muthigari ri ni nguka gukunyita kanjuge ndiroka ni ndiramenya ki to ni ndiraikiti njuge atia ni ngucokeria Uhuru Muigai wa Kenyatta ngatho tondu ithuĩ andu a Central aratwĩtire thagana o county irathura andu ikumi akumanage ki campaign ya that county wira witu ni umwe tu gwitu kandarari kura 20,000 tiekire atia wira uria hetwo riu ni Muigai wa Kenyatta ri ni gucaria kura icio 20,000 ciekire atia aracoka aratwira atiriri ndikwenda kuigua mundu wa independent gwenda kuigua mundu wothe akenjariria ki na aragweta baba yao andehere kura mundu gwitwo Kabogo andehere ki kura we are united for one common purpose gucaria kura ya yake atirete yorire what is the muisho to gweka atia Raila afoso in every way and means possible
obey the constitution, including being arrested and taken to court. BMG ni getha turekererie ri waheirwo kura 32,000 kuria mwena wa Kandara. Woe tu sekunde 30 tafadhali wocokie ngatho. Ni ndacokia ngatho muno kuri andu aitu a Kandara. Nie Ngai ni amwikirire wendo thiini wanyu wa kunyenda. Na mukinyenda o kunyenda mukihe kura 31. Riu turaria na inywe he mundu warakarire agithie igoti-ini akiuga kuri undu gwathire na mbere. Nigunyitana nake tucarie kihoto kia mutumia mukuru uria wokiririo tuku. Mundu wothe wena mawathe wegire heho yothe amuhurire nigetha kihoto kionekane. No ti kihoto kia Raila. Ni kihoto gia ku gwitu Kandara kia mundu wekire oguo ku Kandara. Raila ena kihoto giake gia kuhenania na ithuĩ twĩna kihoto gitu gia kwaria ma andu a Kandara. Mheshimiwa murathime na mwike wega. Aya, na wewe cokia ngatho kamera yaku ni namba 1. Asante sana. Andu aitu aku mama Onarok, Lare Ward, Keingo, Mauche na Isweti na Njoro Ward. Ni ngatho nyingi muno. Asante sana. Mulinipea kura 62,049. Ninawashukuru sana. Nakumbuka nimeacha hata namba 2 na over 50,000 vote. Kaya murathime inyothe. Nimeanza kazi na ninaomba pia niambie watu wa Monarok ile barabara yetu nimesukuma last week na nataka ikuwe launched from side ya Monarok. Naomba pia nijulishe Lare Ward ile barabara yenu ya kuanzia Stombili mpaka ipitie Naishi mpaka Bagadia mpaka Miti Mingi. Hiyo barabara nimesukuma, nimeketi na contractors na nimewaambia hata wakikuja mashinani vijana wangu mpate barua zile ziko. Hiyo ni barabara ambayo itatusaidia sisi wote, na kina mama ninawaomba tafadhali na vijana tuanzeni sasa mambo zetu za kuhakikisha groups zetu ziko poa, ndio tukaweze kupata zile pesa zetu za Uwezo Fund, Youth Fund, na pia tusaidie mambo zingine hapa na pale. Mungu awabariki sana, na tumesema dhayo tusimameni na Mheshimiwa Uhuru. Tukumbuke kuwa ya kwamba Uhuru akiwa rais zile manifesto zetu za Jubilee kuweza kuwafanyia kazi itaturahisishia. Asante sana, dhayo mwingi. Dhayo muno ni ngatho muno Mheshimiwa Ragaro etia dhayo nawe haria na kamera namba 3. Ni ngwira andu aruiro oni Eric Ragalo ni mumui mwanake waciarirwo kuu akirererwo kuu no ni mundu wa ruguru wa kuma Siaya ni mujaruo. Ndakenire muno ni kura iria ndaheirwo kuria na ritwa ria ODM tondu ODM kuu ni hinya muno gwetha kura kuu, no andu arure ni manyitiriire tondu kura 9,963 ti kura nini. Icio ni kura 10,000 andu 10,000 mathiete meciritie uhoro waku. Ndoigire ni wega muno na Ngai aromurathima, na muthenya wa mithenya gite kiu kia ruru ni ngaikarira na wega wakwa na meciria makwa ni makoneka. Thengiu muno na Ngai amurathime. Ndakwira witie thayo no sawa. Ni ngatho muno ni undu wa guka. Ni ngatho muno ni undu wa nyuguka. Asante sana PMT botiga nini. Turekereria tafarira ni njitagwo ndung'wa mburu ni ngatho muno mwiroreri wa Kameme ni guthie na mbere na gutwirorera.